Reka anongera ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waberereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagatse n'amakuru yacu, n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iyi si y'imyidagaduro. Muri aka kanya rero nkaba nkuzaniye amakuru menshi, n'amakuru ari kugenda avugwa mu myidagaduro hirya no hino ku isi. Reka amakuru yacu rero tuyahere kuri iyi inkuru ivuga ko ari cyo gitaramo cya mbere azaba aririmbyemo. Uyu rero ni Region, aho yakiriye kuzataramana na The Ben na Diamond. Producer rero Region uri mu bagezweho muri iki gihe, yatangaje ko ari ibyishimo bikomeye kuri we kuba agiye kuririmba mu iserukiramuco mpuzamahanga azahuriramo n'abarimo Diamond Platnumz wo muri Tanzania ndetse na The Ben guturuka hano mu Rwanda. Kandi ibi bintu buri muhanzi wese ni ibintu yishimira. Uyu Region rero ugezweho muri iki gihe binyuze mu ndirimbo Icyuki igikaze yakoranye n'umuraperi Diplomate, ari ku rutonde rw'abahanzi bazaririmba mu iserukiramuco Colors of Eastern Festival rizabera mu mujyi wa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rizaba hagati ya tariki ya 23 na 26 Gicurasi 2024 muri Capital One Arena yakira abarenga ibihumbi 20. Rizaririmbamo rero abarimo Diamond Platnumz, umunyekongo Inos B, umunyakenya Otile Brown Nandi n'umunya-Uganda Baraka Joshua, umunya-Ethiopia w'umuraperi Rich Mike, umunya-Somalia Sudana Sarah n'umunya-Sudani John Frog Joshua Baraka, umunya-Zambia Osi Ostration, naho Tanzania we uzaba waturutse muri Tanzania ni Diamond Platnumz ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Nicyo gitaramo rero cyambere Region agiye kugaragaramo nyuma y'imyaka 2 ishize ari mu rugendo rwo gutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi ndetse no kuririmba, aho yagiye akorana n'abahanzi bagiye batandukanye. Mu kiganiro n'itangazamakuru Region we yavuze ko ari intambwe ikomeye ateye mu buzima bwe, kandi ngo ni ikintu ashimira buri muhanzi washyize itafari ku rugendo rwe. Yavuze ko ibi rero bijyana n'inshingano zo kuzaserukira neza u Rwanda. Ati ni ikintu rero cyiza nishimiye na buri muhanzi wese wo mu Rwanda yifuza. Ati ni ukuvuga ngo rero ni byiza kandi ni ukugenda umuntu aguhesha ishema igihugu. Ni ibintu rero numva yuko ari nk'umwenda mfitiye abanyarwanda kugira ngo ngaragarize isi ko mu Rwanda dufite abahanzi kandi bashoboye. Yavuze ko kandi kugira ngo umuhanzi akomere mu muziki bimusaba gukora ibihangano byiza, kandi akazakora urugendo rwe mu gihe cyose yahura n'ibimuca intege. Ati ni ikintu cyiza rero ngomba kugenda nkiga kandi ngahagararira igihugu cyacu. Ati ni ibintu The Ben na Diamond, Inos B n'abandi bahanzi twemera. Ati ni ukugenda nyine tugakora tugahesha ishema Afurika, by'umwihariko igihugu cyacu. Region rero amaze kugira indirimbo zirimo Pole yakoranye na Papa Cyangwe, Ready Now yakoranye na Marina ndetse na Afrique, kandi yagize uruhare mu gukora indirimbo zirimo Kamwe ya Julian Bimizo na All Star, Logout ya Marina ndetse n'izindi nyinshi. Yatangiriye rero muri studio ya The ya Badrama. Muri iki gihe rero abarizwa muri Story Cast. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi inkuru ivuga ko Hajia Bintu wavuzwe mu rukundo na Shatta Wale ameze neza muri Afrika y'Epfo. Icyamamare ku mbuga nkoranyambaga rero Naomi Asima cyangwa se Hajia Bintu, akanaba rero rwiyemezamirimo ukiri muto muri Ghana, akomeje gutigisa imyidagaduro muri Afrika y'Epfo, aho aryohewe n'ubuzima muri Cape Town ho mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Nkuko rero ujya bisangije abamukurikira, agaragara ari imbere y'indege ntoya yambaye umwambaro uzwi nka bikini wifashishwa n'ibitsina gore ku mazi cyangwa se mu bihe by'amarushanwa y'imideri n'ay'ubwiza. Ingendo rero zo mu karere uyu mukobwa ari kugirira muri iki gihugu akaba ari kuzifashishwamo na kampani ya Cape Town Helicopter. Mu minsi mike rero ishize nabwo akaba yaraherukaga kugaragara atwaye ibimoto binini by'amapine 4 muri uyu mujyi. Uyu mukobwa rero yizihiza isabukuru buri mwaka kuwa 30 Ugushyingo. Avukana rero na Bena Asiri, akaba yarize ibirebana n'amahoteli muri kaminuza ya Koforidua Technical yo muri Ghana. Kenshi rero akunze kuba ari muri
akenshi rero akunze kuba ari muri North Carolina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izina rero yamaze kwandika ku mbuga nkoranyambaga zamukururiye abakunzi batagira ingano, binatuma rero yiyambazwa ubutitsa na kampanyi zitandukanye mu bikorwa byo kuyamamariza. Yavuzwe kenshi rero mu nkuru z'urukundo na Shata Ware, nubwo bo bakomeje gutangaza ko ari inshuti magara gusa ntiyigeze rero ahakana cyangwa ngo yemeze amakuru yuko yaba yaribagishije kugira ngo agire imiterere y'umubiri yifuza. Bintu rero ntaravugirwamo cyangwa ngo ace ku ruhande, aho yigeze yumvikana agaragaza uko yumva kuba Sarkodie yaragiye kutaramira nyine ku kiriyo, avuga ko bitari bikwiye ko akorera ibikorwa byo kwamamaza imiziki cyane bikomeye byo gucupfusha. Afite rero urubuga rwa YouTube rukurikirwa n'abatari bake, bikajyanirana rero na TikTok, afiteho abagera kuri miliyoni 2, kimwe na Instagram afiteho abafollowers bagera kuri miliyoni 1 n'ibihumbi bigera kuri 200. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi ndirimbo New Body ya Kanye West ikomeje kuba nkazamboga mbi zitava mu nkono nyuma yo guterwa utwatsi na Nicki Minaj. Rero indirimbo New Body ya Kanye West ikomeje kuba nkazamboga mbi zitava mu nkono nyuma yuko rero na Ice Spice yamaze kumutera utwatsi, nyuma yuko rero umuraperikazi Nicki Minaj yanze gushyira igitero mu ndirimbo ya Kanye West yise New Body. Ubu noneho hari hatahiwe umuraperikazi Ice Spice, nawe bivugwa ko yanze kuririmba umurongo muri iyo ndirimbo kugeza uyu munsi itarasohoka. Abinyujije ku rubuga rwa Instagram, rero Kanye West rero yatangaje ko yoherereje Ice Spice indirimbo ye kugira ngo ashyiremo igitero cye, ariko abahagarariye uyu mugore bakabitera utwatsi. Indirimbo New Body rero yagombaga kuba ku muzingo wa Kanye West Vouchers 1, ariko Nicki Minaj we amaze kwanga kuririmbamo. Kanye West rero yahisemo kuba ayikuye kuri uwo umuzingo. Reka nkwibutse ko iyi ari Davis Entertainment, amakuru yacu nakagaruka ari bwo bwa mbere rero udusuye, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukiye nuko bwije. Turabakunda cyane.